Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira kandi ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Felenga Kwaya. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere tariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 mu 2025. Kuri iyi tariki muri Kenya baribuka ku nshuro ya 35 habaye imyigaragambyo. Bayibutse bagerageza gukora iyindi myigaragambyo ariko igipolisi kibabera ibamba. Biravuga yuko abantu 10 bishwe, abarenga 29 barakomereka. Kuri iyi tariki kandi ku isi haribukwa ku nshuro ya 4 umunsi wahariwe ururimi rw'igiswahili. Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba wizihije uwo munsi i Kigali mu Rwanda. Bakoze iki? Icyambere cyo hari imurika ry'ibikorwa byinshi bijyanye n'ibikorwa by'igiswahili, ariko si byo gusa kuko hariho n'abazanye ibicuruzwa bindi kuva mu bihugu bitandukanye bigize East African Community. Umutwe urwanya leta y'u Rwanda ubarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR wandikiye umukuru wa Amerika. Wose uramusaba iki? Tudusaba ko natwe badufasha kugira ngo rwose no mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari natwe tube twabona ubwo bwisanzure. Turadusaba ahubwo ko badufasha natwe hagati yacu n'u Rwanda hakaba hari ibyo biganiro bisesuye. Tubafite kandi n'urubuga rw'imikino muri bino biganiro biyobowe na Jacques Niyitegeka. Ibi byose ariko ni mukanya nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino mubanza kugezwaho na Prudence Ngyumva. Uwahoze ari minisitiri w'ubwikorezi mu Burusiya yatahuwe yapfuye mu nkengero za Moscow amasaha make nyuma y'uko bitangarijwe ko yirukanwe ku kazi. Abategetsi b'u Burusiya baravuga ko Roman Starovoyt yari afite igikomere cy'isasu kandi ko bisa nkaho yiyahuye. Inkuru ya Steven Rosenberg muragizweho na Robert Misigaro. Mu gitondo cy'uno munsi uburongozi bw'Uburusiya bwatangaje ko Roman Starovoyt yirukanywe mu mabanga yahoramwo yo kuba umushikiranganje cyo kunguruza ibintu n'abantu. Nta mpamvu yigeze itangwa isigura uko kwirukanwa. Ku muhingamo hatangajwe amakuru yuko uwo yahoze ari umushikiranganje yapfuye. Urwego rw'Uburusiya rugejejwe amatohoza rwavuze ko ikiziga ciwe bagisanze mu muduga mu micungararo ya Moscow. Chariko igikomere cy'isasu. Abakora itohoza bavuze ko bikekwa ko yiyahuye. Imbere y'uko agenwa kuba umushikiranganje ajejwe kunguruza ibintu n'abantu mu mwaka uheze, Bwana Starovoyt yari buramatari w'intara ya Kursk ihana urubibe na Ukraine. I London hakozwe umuhango wo kwibuka isabukuru y'imyaka 20 ishize hakozwe ibitero by'ubwiyahuzi bwa Kisilamu bwishe abantu 52. Imiryango y'abapfuye n'abarokotse ndetse n'abakora mu nzego z'ubutabazi bw'igitaraganya bagiye muri uyu muhango wabereye kuri katedrali yitiriwe Mutagatifu Paul, St Paul's Cathedral. Abiyahuzi b'Abayisilamu 4 batumbereye urwego rw'inzira zinyuramo abagenzi mu masaha ya mu gitondo. 3 basandarije ibisasu bari bafite muri gari ya moshi zigendera munsi y'ubutaka, uwa 4 yiturikiriza muri bisi. Uburusiya bwibasiye ibigo bya gisirikare 2 bikorerwamo kwinjiza abasirikare bashya mu ngabo mu burasirazuba bwa Ukraine, hakomereka 4. Abategetsi muri Ukraine bahuye n'ibibazo bikomeye byo kubona abasirikare bahagije bo kujya ku rugamba. Ibindi bigo byinjiza abasirikare bashya mu ngabo byibasiwe no mu yindi migi 3 mu kwezi gushize. Umuvugizi wa leta yasobanuye ko igitero cyo kuri uyu wa mbere ari igikorwa cy'umwanzi cyari kigamije kuburizamo kwinjiza abasirikare mu ngabo. Abantu bagera ku 10 bishwe n'ibikomere by'amasasu nyuma y'imyigaragambyo yaranzwe n'urugomo mu murwa mukuru wa Kenya, Nairobi. Abantu babarirwa muri magana bateraniye hanze y'ibitaro aho abapfuye bajyanywe basaba imirambo yabo. Inkuru ya Joel Kirungi mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Polisi yakoresheje ibyuka bibabaza amaso kugira ngo itatanye imbaga y'abigaragambya yasubiragamo amagambo yo kwamagana banacana umuriro mu rwego rwo gufunga imihanda.
havuzwe kandi gukoresha imbunda mu bice bya Nairobi n'ahandi, ndetse hari n'amakuru adafitiwe gihamya avuga ko hari abakomerekejwe n'ayo masasu. Abigaragambya barasaba ubutegetsi gushyira mu bikorwa ibyo bemerera abaturage, imiyoborere myiza n'ubutabera kubagizweho ingaruka no guhutazwa na polisi. Ubusabe bwatangiye kuva mu kwezi gushize. Umwuka mubi urakomeza kwiyongera mu mijyi myinshi, ndetse abapolisi biyongereye cyane mu bice by'ingenzi. Hagati aho abantu bakomeje kumirwa mu gihe abayobozi ntacyo baratangaza ku mugaragaro kuri izo mfu. Aya ni amakuru ya BBC. Icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro mu buryo butaziguye hagati ya Isiraheli n'umutwe wa Hamasi bigamije amasezerano y'agahenge i Gaza byarangiye nta kigezweho. Cyakora umunyamakuru wa BBC uri i Gaza aravuga ko hari ibimenyetso byiza biri kugaragara kandi ko ibiganiro biri na bunasubukurwe i Qatar uyu munsi. Minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu ari kwitegura guhura na Perezida Donald Trump i Washington. I Gaza ubwaho urwego rw'abasivili rukora ubwirinzi ruravuga ko abantu 12 bishwe uyu munsi n'ingabo za Isiraheli. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatsindagiye ko itsinda ry'ibihugu bifite ubukungu buri kuzamuka byibumbiye mu cyitwa BRICS bitagamije guhangana n'ikindi gihugu gikungahaye icyo ari cyo cyose. Amagambo ye akurikiye ibyatangajwe na Donald Trump wakangishije gushyiraho andi mahoro ku bihugu bikorana n'icyo yise gahunda zirwanya Amerika z'ibihugu bya BRICS. Mu nama iri kubera muri Brezil, abategetsi b'ibihugu bya BRICS bongeye gusaba ivugururwa ry'akanama k'umutekano muri Loni. Banasobanura ibitero bya Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagabwe kuri Iran mu kwezi gushize nk'ikimenyetso kigaragara cyo kurenga ku itegeko mpuzamahanga. Banasaba ishingwa rya leta ya Palestine. Urakoze cyane Prudence Ngyumva ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Kenya haravugwa abantu 10 bishwe n'amasasu igihe habaga imyigaragambyo. Abantu babarirwa mu majana bari bagiye ku bitaro biri i Kangemi, aho ni mu nkengero z'umurwa mukuru wa Nairobi, aho iyi mirambo yari iri basaba yuko babaha imibiri y'abantu babo. Igipolisi cyari cyafunze imihanda igana rwagati mu murwa mukuru kugira ngo gikumire abashakaga kwigaragambya mu kwibuka ku nshuro ya 35 imyigaragambyo bise Sabasaba yabaye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 1990. Ibyo byatumye rero imirimo idakorwa mu murwa mukuru wa Nairobi. Mugenzi wanjye Siriake Muhawe nayo ari Nairobi muri Kenya. Mvuganye nawe mu kanya mbanza kumubaza uko iyo myigaragambyo yagenze. Kuva mu gatondo mu gaturuturu abaje umutekano bazindutse bazibira amabarabara yose yinjira mu gisagara ca Nairobi nko ku metero 10 kugira ushike hagati na hagati mu gisagara ca Nairobi, ariko ntivyabujije ko mu micungaro ya Nairobi haba ugutana mu mitwe hagati y'abaje umutekano n'abaje muri iyo myirekano. Hamwe baraturira amapine, abaje umutekano nabo barabasamwe ivyuka bikoza amosozi n'amazi. Hari n'ahantu ikangemi bavuga yuko hari abantu 2 baba bamaze kwitaba Imana bazira ibiguma byatewe nuko abapolisi babarashe. Naho ngaho gusa havugwa abantu bapfuye, nta bakomeretse bandi bavugwa hirya no hino. Gushika ubu turiko turavugana nta biharuro ntabanduka biragaragara ry'abantu bose baba bapfuye nabo baba bakomeretse. Ikimaze kumenyekana nuko abo bantu bikangemi bobo bapfuye kuko n'umwe mu baganga bo ku bitaro babakiriye yamaze kuvyemeza. Mu mihanda gucuruza ibikorwa bisanzwe bikorwa byose, kuko namwe ubwanyu ntabwo mwashoboye kujya ku kazi Siriake, bimeze bite ngubu? Naje tuvugana ndi mu nzu, sinashoboye kuja ku kazi. Hagati na hagati no mu gisagara ca Nairobi nta muntu n'umwe yarari kure guhonyorayo. Mbere n'amabarabara aja mu bibanza bikomakomeye aho umuntu ntiyovuga ku kirimba kwa perezida canke hakorera kubiriwe canke mbere no ku nama nshinga mateka, nta hantu na hamwe hatari hazibiye. Kimwe nk'uko nari nabikubwiye no mu yandi mabarabara yinjira mu gisagara ca Nairobi, aho umuntu akaba yo kubwira yuko nk'abantu usanga bazinduka ku gitoro ca kare baja mu buzi canke nk'abantu usanga bafata zijya modoka zigira ingendo ndende zigenda ijoro. Izo modoka zose zuganiwe nko ku birometero 10 kugira ngo ushike mu gisagara ca Nairobi hagati. Hanyuma se ko ubundi twari tuzi ko iyi myigaragambyo yari maze iminsi bayategurwaga n'urya murwi wa Gen Z, iyi ngiyo yateguwe nande?
iyi myiyerekano yateguwe n'aba Gen Z nayo nyene ariko aho ubudasa buhagaze iyi myiyerekano yari iyo kwibuka imyaka 35 habaye imyiyerekano nk'iyi hari mu 1990 hari ku ntwaro y'umuperezida yitwa Arap Moi. Ico gihe baharanira ko haba demokrasi, habe intwaro y'imigambwe myinshi. Uyu munsi rero wari nk'umunsi wo kwibuka ico gihe, ariko ntibashoboye kuhabwa ako karyo. Mbere n'umunyepolitike azwi ko atavuga rumwe na leta Raila Odinga yari yagerageje kugira ngo nawe akoranye abantu ikamukunji ahari harabereye iyo myiyerekano ico gihe, ariko bamwankiye. Mu kavideo gato yashoboye kuvuga nabonye yavuze yuko yari yashatse kwifatanya n'abandi kuko gushika uyu munsi ibyo bahanira ico gihe yaba intwaro ibereye kurwanya igiturire hamwe no gusaba yuko kubahizwa agatakazi na muntu no kureka gukoresha inguvu ku gipolisi, avuga yuko gushika uyu munsi ivyo bintu bitarubahirizwa. None leta yoyo ubu yabivuzeho iki? Mu itangazo ry'ipolisi ryari ryasohotse ejo ku mugoroba, igipolisi cyari cyavuze yuko gitegerezwa gukora akazi kaco kajanye n'ivyo ibwirizwa shingiro ribarekurira, gucungerera ubuzima bw'abantu n'ivyabo, hamwe rero no gucungera umutekano. Gushika ubu rero abategetsi ntaco barabivugako. Arakoze Siriake Muhawe nayo. Gusa mu kanya nyuma yaho tuvugane na Siriake Muhawe nayo, akanama k'igihugu gashinzwe kubahiriza agateka ka kiremwamuntu muri Kenya kavuze yuko abantu 10 bishwe naho abagera kuri 26 barakomereka. Umutwe urwanya leta y'u Rwanda ubarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR wandikiye umukuru wa Amerika umugezaho uruhare uwo mutwe wagira mu kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi bibaye nyuma yaho Amerika ifashirije leta ya Kongo n'iy'u Rwanda gusinya amasezerano y'amahoro yabereye i Washington muri Amerika ku itariki ya 27 z'ukwezi gushize kwa gatandatu. Muri ayo masezerano impande zombi zumvikanye yuko umutwe wa FDLR ugomba kurandurwa muri Kongo na leta y'u Rwanda igakuraho ingamba yafashe zo gukingira umutekano wayo ku mupaka bahana na Kongo. Navuganye n'umuvugizi wa FDLR Kirengoma ntangira mubaza impamvu bandikiye Perezida Donald Trump wa Amerika. Twandikiye Perezida Trump wa Amerika kuko ariwe ugaragara muri ya dosiye, donc niwe wagize uruhare rukomeye kugira ngo u Rwanda rube rwarasinyanye amasezerano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero niyo twashoboye kwandikira kuko nyine ariyo twabonaga ko ariwe ufite ya dosiye mu biganza, mu gihe hari hashize igihe kirekire nyine hashakishwa uburyo hashakirwa amahoro muri kano karere k'ibiyaga bigari, akaba ariwe nyine bisa naho wabaye nk'umuhuza. Ubwo rero nta wundi twagombaga kwandikira, ariko nk'uko mubibona hari n'ibindi bihugu twagiye duhakuka. Mu nyandiko yanyu muramwandikira mumushimira, ariko murashimira umuntu wafashe ibyemezo by'uko murandurwa aho ngaho muri ku buryo u Rwanda rubona amahoro. Icyo twamushimiye ni uriya muhati wo gushaka kugarura amahoro muri kano karere k'ibiyaga bigari. Aribona ko inyandiko yacu irasobanutse, donc ubwo twamushimiye urwo ruhare afite mu gushaka kuba na kano karere kagira amahoro n'umutekano, ari nabyo natwe dukomeza kwishyuza buri gihe. Ntabwo rero twamushimiye mu kurandura FDLR kuko urabona ibaruwa yacu yasobanutse, ahubwo hari ibyo tudusaba ko natwe badufasha kugira ngo rwose no mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari natwe tube twabona ubwo bwisanzure. Turabisaba ahubwo ko badufasha natwe hagati yacu n'u Rwanda hakaba haba ibyo biganiro bisesuye. Ariko ibyo biganiro urimo uravuga byo leta y'u Rwanda yarabyanze, kandi none no mu masezerano nta birimo yuko mushobora kuganira nabo, ahubwo ibirimo nuko bagiye gushyiraho akanama gafatanyije leta ya Kongo na leta y'u Rwanda ndetse n'abahuza kugira ngo babakure aho ngaho vuba vuba kugira ngo u Rwanda rubone amahoro, rubone umutekano. Nyine urabibona ni urugamba mu rundi, none se nyine si byo dusa naho twerekana ko ibyo bitazanye amahoro muri kano karere, ko icyazana amahoro ahubwo ari uko natwe tugomba kwicarana byanga byakunda na Kigali. Naho ubundi ibyo byo kuturangiraho nta na rimwe bitigeze biteganwa, ariko nta byigeze biba igisubizo nyacyo. Ubwo ni ukuvuga ibi bemeranyije mwe ntimubyemera? Twemera iyo nzira yo kugarura amahoro, ariko ibyo kuvuga ngo amahoro ngo yaboneka ari uko FDLR bazirangire, ibyo ntabwo tubyemera. Ariko iyo niyo nzira bavuga y'amahoro,
kuko baravuga ko mwebwe murahungabanya umutekano mu Rwanda, muragenda mukagabayo ibitero. Ejo bundi umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yavuze yuko noneho mumaze kugera hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Niyo mpamvu bagomba kubacubya bakabarandura kugira ngo u Rwanda rugire umutekano, narwo biriya barusabye mu masezerano rukureho izo ngamba rwari rwarafashe zikingira umutekano ubusugire bw'igihugu cyabo. Bose twabisobanuye kuva kera, uyo ni pretext u Rwanda rwitwaza ibyo ari byo byose, nubwo basa naho babyanditse muri ayo masezerano ariko ntabwo ari ukuri. Donc ibyo kwitwaza FDL twakomeje kubisobanura, ni nabyo byo twanagaragaje muri iyo baruwa. Nubwo uvuga ngo n'urwitwazo, ariko Kongo nayo yarabyemeye, kandi Kongo nayo yemeye gufatanya kugira ngo babakuremo. None murabigenza mute? Ibyo ngibyo urabibona, twebwe ni urugamba mu rundi. None se urabona ko nta gusubiza ngo turemera ko baturimbura. Icyangombwa cyo tugomba gukomeza urugamba, gukomeza gusobanura impamvu nyamukuru zatumye twitwa uwo turibo. Naho ibyo byo kuvuga ngo turabigenza dute, n'ubundi ntabwo aribwo bwa mbere byavuga ngo kurandura FDL, kuko niyo ndirimbo y'u Rwanda. Iyo iteka iyo bavuze ko baguhungabanya umutekano mu karere bahita bazanamo FDL. Icyo nicyo tugomba gukomeza guharanira nyine, gusobanura ukuri aho guherereye. Ariko uko kuri nyine bagaragaza ibimenyetso, bagaragaza ibitero umugaba, bagaragaza umubare wanyu uko ukomeza kwiyongera, kandi n'umuryango w'abibumbye iyo ukoze ibyegeranyo nawe urabivuga. Icyo rero nicyo tugomba nyine gukomeza natwe kwerekana ko ntaho kuri gushingiye ko kuvuga ngo kuba duhungabanya umutekano w'u Rwanda. Twebwe icyo dusaba niba uriya buze tuvuga bwo kuganira na leta ya Kigali nayo byo guhungabanya umutekano byose byazwi, ukuri kurahari rwose kuragaragara kandi ni ubushake. Kirengoma, umuvugizi wa FDLR, atugejeje ku isaha ya saa 11:46 hano i Londres mu Bwongereza, ni ukuvuga saa 12:46 mu Rwanda no mu Burundi. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango. Mu kanya turajya ku munsi wahariwe igiswahili. Ndabibabwiye, uyu munsi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 ni umunsi wahariwe ururimi rw'igiswahili ku isi. Kuri iyi nshuro ya 4 hizihizwa uyu munsi, umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba wahisemo kwizihiriza uyu munsi i Kigali mu Rwanda. Intumwa zivuye mu bihugu 8 bigize uwo muryango zarangije uyu munsi inama yamaze iminsi 2 yiga uko bateza imbere ururimi rw'igiswahili mu ibyo bihugu. Mu mwaka wa 2017 igiswahili cyashyizwe mu itegeko rigena indimi zikoreshwa mu Rwanda, rubaye ururimi rwa 4 nyuma y'Ikinyarwanda, Igifaransa hamwe n'Icyongereza. Professor Pacifique Malonga umaze igihe aharanira iterambere ry'ururimi rw'igiswahili mu Rwanda yari yatumiwe muri iyo nama kwerekana ibikorwa amaze imyaka akora. Navuganye nawe abanza kumbwira ibikuru bikuru byakorewe muri iyo nama. Icyambere cyo hari imurika ry'ibikorwa byinshi bijyanye n'ibikorwa by'igiswahili, ariko si byo gusa kuko hariho n'abazanye ibicuruzwa bindi kuva mu bihugu bitandukanye ko bigize East African Community. Uyu muryango uzi ko ufite ibihugu 8 byose byagiye byohereza rero ababihagarariye. Icyo ni kimwe. Hariho n'ibiganiro byatanzwe nyine n'abo bantu bavuye mu bihugu bitandukanye no mu Rwanda, birumvikana kuko niho byaberaga. Harimo kwiga ku ngingo zitandukanye zijyanye n'ukuntu igiswahili cyafasha mu iterambere n'ubwacyo kigatera imbere mu buryo bwinshi. Hari ibijyanye na tekinoloji igezweho, bijyanye na itumanaho, bijyanye n'ubwanditsi bw'ibitabo, bijyanye ni byinshi. Ariko urumva na za disikuru cyangwa se ibiganiro by'abayobozi batandukanye. Ku buryo bw'umwihariko nkawe rero w'impirimbanyi ihora iharanira yuko igiswahili cyatezwa imbere na cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda, wowe wagaragaje iki muri iyi nama? Ndi umwe mu batangije n'iyi komisiyo ubwayo bita Kakama. Kakama ni mu Giswahili ni Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki. Nagiye mpagararira u Rwanda muri Zanzibar mu kuyishyiraho, ubwo ni mu 2014.
ariko na mbere yaho ndi umwe nanone mu batangije iriya komisiyo nyafurika y'igiswahili twita akarani kiswahili commission. Ni ibintu rero mu Rwanda baratangije amasomo kuri radiyo na televiziyo ku gihe kirekire cyane kuva mu 2005, ubu turi muri 2025. Nanditse ibitabo byinshi, nubwo bwobwo aho ngaho rwose ntabwo ari ugukabya. Ni igihe nyine wari uhari wazanye ibitabo byinshi by'igiswahili na za flyers zerekana ibintu nagiye nkora. Icyo rero umaze kwandika ni nka bingahe? Ni byinshi muri rusange. Ubwo ni nka bingahe? Ni 10, 20, 50? 10. Muri iyi nama rero ho wari ugamije iki? Watangaje iki? bari badumiye ngo bampa icyo umuntu yakwita paviliyoni cyangwa banda, aho umuntu nyine yerekanira ibyo nko mu mamurika yandi asanzwe amamurikagurisha, usibye ko ngiye ntagurishaga. None mu gitondo baje bose, abayobozi bose bo muri ibyo bihugu kureba ibyo murika ni ibiki, ibyo mbabwira ni ibiki, ndabasobanurira ibyo bitabo uko biteye, ndabibereka. Ari n'inkoranya nakoze idasanzwe nanditse hamwe na marehemu Profesa Ken Walibora, Ikinyarwanda, Kiswahili and English. Ni dictionary nziza cyane cyane cyane. Babishimye rero, baje bose kabisa. Harimo na minisitiri wo muri Kenya, harimo ambasaderi wo muri Kenya mu Rwanda, harimo ambasaderi wa Tanzania i Kigali, harimo muri Uganda, harimo benshi nyine na minisitiri wa hano w'uburezi. Ariko se nubwo ukomeza guteza imbere ururimi rw'igiswahili aho ngaho, wandika ibitabo unanabimurikira abayobozi, ko aho ngaho mu Rwanda nk'uko wari ubivuze wigeze gutangiza amasomo kuri televiziyo y'igihugu, ariko ubu ngubu ntabwo bigicaho, nta makuru y'igiswahili akica kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo y'u Rwanda, ubona utarimo ukubita inzu ibipfunsi? Sibi ntabwo ubeshye, ariko ntabwo ari ukuri 100%, kubera ko nubwo ntabwo namenya gahunda z'ayo maradiyo cyangwa ayo mateleviziyo, ntabwo n'umukozi wabo ntahuriye nabyo. njyewe mbikora nyine nka bikosi cyangwa se nka ofisi yanjye, narabyiyemeje ngomba kubikora. Abandi babikora batabikora, wakweri ntabwo naba nk'ibipfunsi. njyewe narabyiyemeje, iyo mbyiyemeje rero ngomba kubikora kandi bigakoreka. Professeur Pacifique Malonga, umugore wo muri Australia wagaburiye abavandimwe be inyama z'inka zitekeshejwe ibihumyo cyangwa se ibizinu byica, yahamijwe ibyaha 3 byo kwica na kimwe cyo kugerageza kwica. Erin Patterson yatumiye iwe mu rugo abavandimwe b'umugabo we hamwe n'abavandimwe be 2 mu kwezi kwa 7 ko mu 2023. Yari yababeshye yuko agiye kubabwira ibyuko yasanganywe indwara ya kanseri. 3 barapfuye, harokoka umwe gusa. Ni inkuru ya Shamia Khalil mugezwaho na Yvette Kabatesi. Erin Patterson yari yireguye avuga ko ari impanuka. Yavuze ko akunda umuryango umugabo wakomokamo, ko nta mpamvu n'imwe afite yo kubica. Ariko nyuma y'amezi 2 bumviriza ubuhamya, inteko y'urukiko ntiyemeye ibyo avuga. Yabwiye urukiko ko yifuzaga kubaha amafunguro adasanzwe, ariko yabagaburiye inyama z'inka zitekanye n'ibihumyo bifite ubumara bwica. Ubushinjacyaha bwemeza ko yari yashakishije ndetse anabisoroma agambiriye kubigira intwaro yo kwica. Abashitsi 4 yari yatumiye bahise batangira kurwara bikomeye. Hashize iminsi mike 3 muri bo barapfa. Mu minsi yakurikiye yashatse gusibanganya ibimenyetso, ajugunya agakoresho yifashishaga mu gutegura ibihumyo ndetse aryumaho igihe cyose abo bavandimwe bariho bapfa. Ubushinjacyaha bwamuhamije gukomeza kuvuga ibinyoma byinshi ku buryo byari bigoye kumenya ukuri. Erin Patterson afite iminsi 28 yo kujuririra icyemezo cy'urukiko. Inkuru ya Shaima Khalil. Reka mbere yuko tujya mu rubuga rw'imikino tubanze tubahonje gato ku bizavugwa mu runana ejo kwa 2. Mu kiganiro runana cyo kuri wa 2 twabateguriye, ariko rero biranoroshye. Ako busho koko nawe biroroshye kugerekwaho indutateye koko. Nabo nabyaye nabuze icyo mbaha, none ngo nishireho abo mbyarirwa n'abandi bagabo. Icyo mvuga cyoroshye si icyo.
icyoroshye ni ukumenya niba inda ari iyawe cyangwa atari iyawe. Nzabimenya nte rero? Ni saa 12:45 kuri BBC. Muzabimenya ejo kuwa kabiri. Reka mbere yuko dusoza kino kiganiro cyacu tubajyane mu rubuga rw'imikino mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC yahuza imiryango. Mwireho neza abakunzi b'imikino kuri BBC, ay'imikino nyahere mu Rwanda. Mu modoka ya Skoda Fabia R5, Samani Vola uturuka mu gihugu cya Kenya yatsinze irushanwa mpuzamahanga ry'isiganwa ry'imodoka rya Rwanda Mountain Gorilla muri rusange akoresheje isaha imwe iminota 48 n'amasegonda 59 mu duce dutandukanye. Imodoka zisiganwa mu burasirazuba bw'u Rwanda gutsinda iryo siganwa bimuhesha amanota 35. Muri rusange yamaze kugira igiteranyo cy'amanota 71, akaba ku mwanya wa gatatu ku rutonde rwo guhatanira ikamba rya Afrika. Ryari isiganwa rikomeye cyane, niryo rya mbere nkoze muri iyi mihanda. Ni uburyo bwiza bwo kwiga no kugira ubunararibonye. Ni intsinzi ishimishije, gusa biradusaba kwicara tukareba imibare neza. Yasine aracyari ku mwanya wa mbere, biradusaba gutsinda amarushanwa birakurikira, ariko biracyasaba imibare. Yasin Nasser wa Uganda ukinisha imodoka ya Ford Fiesta aracyayoboye urutonde n'amanota 86. Yashoje isiganwa ryo mu Rwanda ari ku mwanya wa 4 kubera hanini ibibazo imodoka ye yagize ku munsi wa kabiri w'isiganwa. Muri imyaka 2 ishize Karan Patel wo mu gihugu cya Kenya niwe wegukanye ikamba rya Afrika. Kuri iyi nshuro imodoka ye ya Skoda Fabia R5 yakoze impanuka ku munsi wa kabiri ava mu irushanwa. Yabwiye BBC ko byamugabanyirije cyane amahirwe yo kurwana ku ikamba rye. Reka mvuge ko buri kimwe cyose kigishoboka mu masiganwa 2 asigaye, gusa amahirwe yacu yagabanutse ku rugero rwo hejuru. Patera amaze kwigarurira imitima ya benshi mu bakunzi b'umukino w'isiganwa ry'imodoka kubera ubuhanga bwe. Kuba yaravuye mu rugikubita byababaje benshi, nk'uyo Mohamed Razak. Twari tuje gufana Karan Patel ariko yagize ibibazo nyine avamo, nk'uko yavuyemo no muri Kenya mu minsi ishize. Ndumva uyu mwaka nta mahirwe afite yo gutsinda championship iyi yo muri Afrika. Imodoka 21 nizo zatangiye irushanwa, hasoza 13. Isiganwa ryo mu Rwanda rizakurikirwa n'irizabera i Burundi mu kwezi gutaha, mbere yuko umwaka w'amarushanwa y'isiganwa ry'imodoka muri Afrika asozwa n'irizabera muri Tanzania mu mpera z'ukwezi kwa 9. Mu mupira w'amaguru, imikino yo guhatanira igikombe cya Afrika ku bagore yatangiye kuwa gatandatu muri Maroc. Ikipe y'igihugu ya Maroc inganya na Zambia ibitego 2-2. Ku munsi w'ejo Senegal inyagira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo 4-0. Nigeria itsinda Tunisia 3-0. Algeria yo yatsinze Botswana 1-0. Umukino hagati ya Afrika y'Epfo na Ghana uri gukinwa ubu nyine, naho ku isaha ya saa 3 z'ijoro ikipe ya Mali irahura na Tanzania. Njya mu gihugu cy'Ubwongereza, umukinnyi wo hagati wa Espagne Zubimendi yasinyanye amasezerano y'imyaka 5 na Arsenal. Martin Zubimendi yanze kwerekeza mu ikipe ya Liverpool, ariko ku cyumweru yaguzwe na Arsenal kuri miliyoni 60 z'amapaundi avuye mu ikipe ya Real Sociedad. Uyu mukinnyi wo hagati w'imyaka 26 yakinnye imikino 236 mu ikipe ya Real Sociedad muri shampiyona ya La Liga, atsinda ibitego 10. Bije mu gihe Arsenal ishishikajwe cyane no gusinyisha rutahizamu Victor Gyökeres mu minsi mike ishoboka ngo uyu munyaswede w'imyaka 27 ukinira ikipe ya Sporting Lisbon yo mu gihugu cya Portugal nawe ngo arababarizwa mu ikipe ya The Gunners. Amakipe yombi aratangaza ko ibiganiro biri kugenda neza.
nsoreze ku mikino y'igikombe cy'isi cy'amakipe izakomeza ku munsi w'ejo hakinwa kimwe cya kabiri ikipe ya Fluminense yo muri Brazil izahura na Chelsea, naho ku wa gatatu ikipe ya Paris Saint-Germain ikazakina na Real Madrid. Paris Saint-Germain y'abakinnyi 8 yakuyemo Bayern yitsinze ibitego 2-0, naho Real Madrid yo yasezereye Dortmund yitsinze ibitego 3-2. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. arakoze Yves Bucyana nawe udushoreje amakuru uyu munsi. Gusa mbibutse yuko muri Kenya mu gihe barimo bashaka kwibuka ku nshuro ya 35 imyigaragambyo bise Sabasaba, hageragejejwe gukoroga imyigaragambyo ariko igipolisi kiburizamo, hapfa abantu 10 hakomereka abarenga 29. Ibi biganiro byari bihagarariwe na Jacques Niyitegeka, mwari kumwe na Ferenga Kwaya. Mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa BBC Gahuza. Na hejuru.